Hello, ajisude jadi hua biuli su channel kwa hua biko yongung ne ngawa yune present tense nga misogo wa past tense nga misogo wa mimi na ni future tense kwa gyangong ne future be ne ashite be mije sde be mangong ne mije kwa jwama mije kwa tunata ma yinata ma tipa tengu ti ma beleng ne ngani hati jichide gidu nga ba do gni future tingong ne shanya wakya jile ba do future tingong ne ole ni tima masma dangong ne shawa thya kwa ma kwa Gulenye mimi future tense tiri made sudunga wa future tense kwa ngami izaza lima jwanga tinani future indefinite tense nyunani future continuous tense une sanani future perfect tense li nani future perfect continuous tense jwanga une tili lima nga wa une lima dani sebu lima shadunga wa une ti papa de noa channel de subscribe ma yihasune ti pa nitsa yiwa tsung une gulse ne bell icon une atsi juma de nizane gwa all ma de niwa tsugo de ti mari ti ma shawla do no ja chila de no suwa langa une golenye mimi nani evuti ma yusudo ni future indefinite tense ti ma de sudo nga wa une evu ko de ma jana wa tsung une golenye future indefinite tense ngani future simple tense ti ma de nani it's a thing that don't need sa li jwang wa tham da so de positive sentence negative sentence interrogative plus negative sentence all ti jwang ang ne to future tense kwa nga me gurin mi na ne yu vuti ma so do ni future indefinite tense ma ko kwa da thi ma kwa positive sentence ti ma de so do nga wa positive sentence kwa role man nan le subject plus will plus first form plus objective ne subject man ni I you we they she he it une ti shi nga wa ne ole ni teng kwan nan le I will go mo ji dong ba ne to ko ni she will go we will go they will go ani nga he will go ti she ding ne subject man ni ti sha oda will ma ju lang ne I will go mo ji dong ngani I will meet you no den wa zile ku dong I my subject ma ka ta wa will ma ka ta jo wa meet man ni first form ma ka wa you mani objective kai wang ne I will meet you noteng wa zile khudungo bamang wang ne ngani she will go to school zamuza yinani ju hi kwa jidongo bamang wang ne ma jeda thedong ne future umang wang ne the first mani sim pakisang wang ne timade ngani anshida gni Facebook wa sentence shasani ma hanga ne no ma suwasani suwetsam youtube kwa ka fladong ne ole ne positive sentence ne ole dingong ne positive sentence better ni manga khma jwamang ne tinye theduma ni be tipa teng beleng ne I will go after some time apa tipa dang wa jidong ne I will go to school wa ju hya jidong I will go to school tomorrow wa ni shane ju hya jidong ale ti foi fa jna ni future indefinite tense kwa positive sentence ngawa ne ale ni ni kwa sun ne negative sentence kwa manga kh sha themang ne negative sentence Akoni role ma subject plus will plus not plus first form plus objective une tikoni mangak thama une I will not go to school ngani ju hya maji ba manga une maji dungo gakada maji ga disang une I will not go to school ngani ju hya maji dungo ngani I will not meet you ndengwa majile khudungo ngani majidungo ba manga une Alini stretch sangangune tikwanani I will not madeni I won't gu chwangangune I won't meet you notengwa machile ku bebongune akwa I won't will not made won't ole ngami short ole tuga dangongune omadeni contraction bangongune Alini stretch sangangune she will not meet you yininde machile kula atahajnani future indefinite tense kwa negative sentence kwa jwamang ne mana ni olinga wa kusang ne dimani saluya dong ane onimas jauna da ni no comment isma fuleng ne ngani kashi isni ma fula dong ne alinga sentence amya sha ma fula dong titni ma hang ne tibuna ne sidango oda ni sakwa gileng ne interrogative sentence nani ka shawang ne interrogative sentence role mana ni wh plus will plus subject plus first form plus objective oling awang ne akasadi man ni ada ni wh family mag ka dang ni example ko will you meet me wade no zilabe bamangawa ngani wh family words makumbe ni where will you meet me wade no ko zilabe ngani when will you meet me wade no tadzilabe oli kaloshinga wang ne akasanga will you go to school no ju hya jabe ote kalone ngani when will you go to school tomorrow shane no ju hya ta jabe ote kalo just sanga di man ni une
Alini timani olingong ne nabali koi matima kwa gile matima ne ashi timanga bedani interrogative plus negative sentence ngawa ne manga k nanyig ne role man nande WH plus will plus subject plus not plus first form plus objective ngawa example kon nanya will you not meet me wade no mazla be ngawa mazla tik be tik ne nanya k magwa will you not meet me wade no mazla be mani why will you not meet me wade no akaza mazla be betuli kalone pada duko amuti ma won't be ti ma just nga won't you meet me no wade mazla olibish ti ma just ne Omanini eshusube maflang won't plus subject plus first form plus objective timani ni uliting ne advance kai wang na munini ti shete shumanini won't you meet me wale no matlabe won't you come no malabe te won't you come no malabe won't you come to my house ngwa hiwa no malabe oli kalone manga nani khune timani na jusa ngne atolini 그 상어 살도 영향이 아주서 그 지나수웨츠 잠나서 좋아하는 comment 있으니 막 플레 원이 저저마무 막등어 노아주서 쓰다말이 비디오 티마셔나 비리 날리리 정와자 그와 방나오네 고래누 아주서 like 티마데 고와츠 네 아니 share 고와츠 무슨 subscribe 나미 고와츠 미데스고 나미 팀에서 맞지요 그 지나 수월한 거 때문에 고래누 아주서 화화 그 지나수웨츠 see you next video Social lobby nama, listen mabu se tujile.